Surihinira Phuaningkan Pre Niphai Kre Troxi Arni Dimasa Hili ki orasong napen Karbi Hili ki orasong atum angbong Kupi ko sonne kachilangun iajok Laso hu jiri kindeng hawar charchim prisekalong Dimasa Hili ki orasong atum Karbi Autonomous Council Basaphan Tengkheng dunsi ki doan Karbi aphan Bang plikebra hinia phan Hilia munapen ki thupen apran endetlo halabang so ahur Lasi piningan ningkan kreser kepan pleng tanglo Bangso kisung adai ka vipin pen apran kidam nang araraphan ahe masor tumaphan isi government pen kira piponang jipusi ASDC racharya songatum ke hang padupon lupusi phirang kya mai kang nialong ASDC mepu chandrakanta terang pen ningjipong police station under lo pasti ada prang si munitum ohomya tum blok puoti ni khapun hala suhusi jirkindeng pen dak di pulong bang boma bas long bang si ke song dun dudlo etek dun dudlo lapen tengkheng dun dud pen bas I hum a passenger tum phang ke hadak mase akereng mase pathilam lo lasom dolo a phi hospital om ki thidolo ajat dolo ka dogo dolo hai dolo ta ka dogo bi bas I hum mase abi dadlo apran nam ko thang bangge apap ka be adai ka be rat sumse apran nam nang lo la sa phi tu piju pen nili methang mata lung se mar lo laso historical evidence laso karpen dimasa ke charbu punai UPDS lapen DSD ke charbu aja ini punai dak di pulang utame menang andin ke camp dulu relief camp laso relief camp putai utame ni litum kasue pak lambong halunge pak kita banang pusi nili methang masih hal suhu utame nilasu kisia sa presiden lo Guwahati long masih ni litum India long kali Assam long film actors actress la pen kaddo ko vietum pan pangrum si hada e papa ri hasu hutela kerapun no dak dik ko long hala sura bangke jonata curfew ta ajo ni to wan flip pen api ni to malong burlo to kam pen long kaddo ko vet dak dik ko long tame along camp ni to ro fu along masane ni jonata curfew do hitame nilitum cultural function biddulo dak ke sia hen pen lapen all Assam actor actress kaddo hitum pen biddulo puthani panket jonata curfew da abi thanyang hal so se ke sia hin pen tam litum so arul en ponlo lapen ningdulam ke hala so hut puthot alam thipi bang thoilo na la bangke Assam government hin pen lasto jitu thang be adai ka vera karbi punai dimasa punai karbi phande de puta thilo along a ghotona pinilang plodongte da pudi puka dung ita mela kheruni along ini ita mela sondulo as ajad na hala sohut government conspiracy ini be adai ka beta tum amasi government hin pen isi commission pangji polam da dolo ministerial inquiry da peduji polam che chaklo the hala so pigment che chak that pen a pibang ke paper media tamla so klang the hemprek ke hang ajoine UPDS da hemprek se hang lo choklo nonda chiklo da pling lang lasi nilitum a fisik chuning ri bang ke la han lo la bang ke hele kaman atwar mute la ratu pak pen hemprek ke hang ka che song bang se ahok atwar lasi non poi tamen nilitum SSC kese kense ke che song pon phani tamen pui tamen ke thak la so bang aja kong topik objective government hinge dowek lo tala so pen hitame kapre ka song tum hitame ni chuning ri par hemprek a isu putha ka bangke ili tum unitedly sibet do pense ili tum bang government pan bangke ili tum pressure pinang po pida pona pang po la police bangke clarify do dakmasit nili press statement ciklo yon thama pinili pilo aso press statement ke kla bangke sondokan terang ke mingje bangke tuan article 244 bangke scrap de naita ho pawede naita ho laso bangke paja thang tamen ando lasi laso bangke nang tum hakhi dolo la bangke nili songi mingje longle nili giningje bangke scrap nang po ho tebo hitame laso isia process Assam Karbeng Autonomous Council de hemprek nang piunelo sta initiative nang po hitum tuning dilo Assam government itame hemprek nang pithek sei 244 piun ei labang ke alang tum isi initiative enang po maksud hemprek apa autonomous state apa lasi da Assam long bangke Karbiang long do an
ASDC KSA KNC ke dolo anpar itame APSLC punoi baka prega Congress punoi BJP punoi katok kawiasong lake rat aisu lopot ilitum autonomous state 244 pulotong telah. News report Carbing Long Life.